Uway na kinangwat RTI, uba despar sing rani mentakasingi ulaong, baka sorkar kamde ban penbori kisamla puli, ki bahapan to yaka embos examination, haka sautrik unok pra, bakin wanra yaka tika RT-PCR certificate. Haba keren na kinang to kot kubor hasilong press club, uba rani ulaong, baling ba kajingwat RTI, nakasorkar, haka baya day bagajing ay tika, ni vaccination, banyada na uknyang jingpang COVID kat kandai, ulayo jingtip, tang yaka jowai bat yaka mau korwat. Uni orang ba ulaong kumno ke sorkar kalala ban penbor kisamla puli banto eksamen bagi day berwanra yaka RT-PCR certificate haba wat ki officer jongka tanat ka kot kakya jongka DHMO mau korwat rukim tre ban shim tika wat lada gidai kinong tre sorkar. Uba arani ula kentu yak sorkar ban sya yaki samla puli bato yaki eksamen jengki tang da kabaya syang jengai iwe na iwe pat. Ka wan ai pertren halor ka vaksin mo te chua bagan ai ni ka ati ai hapoka office jong chief minister secretariat layo aku buat nongkong ba kajing bom sukses ne kajing bom job jong government ban poi ya thong ye ni jing ai vaksin markum bolong menta ka government kana poi tak san 100% ba ai vaksin te jing gali galong balai ka do hiar kumne Hari jingwat jing tip jonga berbali ngasem ba de na yeng hi. Kiba berbi yo pai ba kane vaksin nga balong kum tai. Ti halor kata ka jing ngam ne yaktin ba ong gibrion re ngawat ka RTI na ko office jong chief minister secretariat ba kata ka ai galong bro owe state. Bro owe state kumur khala district kumulong ta. Ti habide wene khala district ya mentang nang yo report tang na ko office jong office na po district medical officer na po makarwat bat na ka office jong BC na po juwe te habede be kane ka jingyo report ka jingsa ka patde ban ai perturan menta tang bakalong urgent na marba kadon kani ka notification na po ka office jong director of health and service government of Meghalaya kane ka ba ai guideline gumne na menta gitu ibali to exam na mata sautrik ni banai ba kide banwara ay kanika vaccine certificate lani kanika RT-PCR test report ya kito beriu balik to exam na sautrik ti kane ka notification nga prolong yang banwan urgent na menta nomor ba kane kalong ba hukum na diktiat ne penbor ya kena bakinwara ya certificate ti habide ba kanika jing ai hukum jong ne ka office jong director of health government of Meghalaya ti na kai jong ga de ngale de RTI kani ka RTI de lalap ka report ba ka report kalong gumne herum na ka office jong DC na po juwe te kalong 100% vaccinated na po juwe DC ti na ka office na po mo perwat ka ba susi bantik yang kubuat kalong ba what district program assistant ro upsem la ai vaccine not willing nanta what medical health officer hi la naing kalong gumne ki mudur pi pai ba ki bede ba health de kalong bihak ta ya ginong pang tilada gini ki bakta ya ginong pang ti lese kilong karya ma kapur ni staff nurse kata staff nurse kini kan tulang ke ANM staff ini kalong ba la kumno na kaleng government lese gidon kina ki bom don kita vaksin sekit lene lese ki nayeng lese ki nut ting kena ting la start nayeng we pressure ba pli what you test ikna bana abjane kimi kpade ko ngoi kimi timta na koi kum kane aksa mate chikinta gimdon kum kimle kum kata hi jingali ra kimle kum kata lam ta institute do exam kwa abe ka jiga anu denga kalong la kum no wal gitu gibri ge bomdon kita ka bakse kit so ane ge bomle test la kum no de bomdon tak social distance kala da biang pala kwa banung be gani ka notification ge begitu ge bele exam naikren ya ka vaccination kit naikren ya ka ta ka PR test
Namar bakalap ka jing bom tikana na kalian ka sarkar ka pau bawat ki medical officer ki misimla ai ya vaksin. Tiru bentai kita pimpat pensistem. Kuma pensistem si kena ni ki bom pat yo tulok na sarkar. Bapli na wat kam. Wat kini ki ba ai ba asil tulok hadu kan ne ki bypass ya ka notification. Ile percha. Kam tam kat kini pandemic ni. Tak ada jeng anu dengan balak no nak kalian ka office ba makin syak ban yele exam ba ini kena pasal ter. Tang social distance kan ada yang pelak. Jika report imitasi ada itu kan ni nama dapat dia urut berapa. Tang ni kintian ngai boleh piwak ke keli jeng keli.